ngasi geometric progression akhoi geometric progression ki concept se tawduni geometric progression je akhoi arithmetic progression ga dum chawpa manai ando question je moina pi je question je lesing kunthram bi ko lesing kunthram ado question lesing kunthram loi hot pe apon te khoi ai noi class 11 karam ni marwina khoi di concept ni ne na du je aduga question adum kalo ta mi loi gu hone ha belite yare ko aduni akhoi ngasi tawdu je geometric progression ado noi pai khazu exam ju kui train noi NDA dak tha ga du ngai kan hona ro November 14 ni November 14 na ji kui dram ni hauji August loi duram ni August September October khatang ngai mi nang tha ni je November lai pa ya roi dam ni ka so September October yare ko aduna lai kha kan pa na ro ado like pa bana pakpa ba ju ya de ado concept su clear with the ya de concept clear where question no ma'am hot ke dum ne adagi akhoi noi class 11 gi sira tawrei je akhoi test tawra matung da chapter ama loi gra ma le binomial expansion aduga si chapter jo loi hayeng loi ni chapter je ngasi loisan bu ya tancha di ka sulu banate si chapter jim lore mathang chapter dorga mathang chapter di chapter ahum do kal ani akhoi straight line 3D geometry aduga vector gi matang adu kal ani ko chapter ahum aduga limits and derivative to tawduni aduna chapter ahum do koi keno tawtuni test tawtuni aduna no july kha pa na ro like pa da nammi satang je like kha pa na je ado yeng je geometric progression ai je gp ya ade arithmetic progression na khoi ke hai ba ap ai gram ne ba ado geometric progression ke ha ba gp geometric progression na gp ya ba ayan to comment jeng no phone to thamo ge okay bar na je kan mangai di dum kala ju ne kan bai je nang question loi hot pagi akhoi mathau ta de question important hoi bedoni hot tu je adu ga question gu ji ma hot lai ya ponte aina sum question gu ji ma hot lai ra di noi di kai hona du ba aduni koi noi no hona aduni important hoi je ko akhoi di sahi oding gi sahi je mari manga khuding gi satra 11 12 je dum tak lai ram ne noi ni hona du je er ko noi oja no hot pa nai ro je me noi no hot ke dum khang da gan do oja hang ga dum ne khang da kan na manab da hang ga dum ne khang da kan da group da hang ga dum ne noi jang kam do hote yar ba noi jang ka hote ko noi no hot ke dum je noi hote ba oja na hot pa gano do ngai le yam ne oja jo hot ka dum ni ado noi na de yam hot ka dum ne oja de theory ka dang ta ma ga noi loi hot ka dum ne khang da kan do oja hang ga dum ne plus khang da kan na manab da hang ga dum ne yar ko oja no hot pa ngai ba ya nte oja na kam ji kan ji ni adu kan mi noi na mien khala loi hot ke dum ne akan ma ngai hai tre khang dre hang ga dum ne khang na hona ga dum ne gan da re ko adu ne nang na sa na tau tingai shwa ya roi ba nang angka hai roi ba na sa na hot tingai na sa na hona tingai ka shwa ro oja gi ma kha poling ang ka hai roi oja ji ke ba nang lamjing lam tak pa ne ba oja na ai du je nang ya shoi ba bi du ne si shoi sumai chalu hai du ne ado oja na khudi mak to di ya roi ba heng pai kha thara ka nang ya roi ba oja na yam hot bi ba satra je heng pai kha thara ka nam nga moi ko masa na hona gi satra du ne nang na wari ji dum khang mani eklavia wari do eklavia di kano oja lai hai je kano to ri ne mai do oja lai te ba mai do oja do ke dor ba kano murti do lai bang na lai khum na saraga mai guru gi murti do saraga du mamang da kan honor ta min oja nam do hopi banate oja nam da takfi banate do masa kan dang ga no de arjun dai bu hel du ne oja phaw wa ga no oja na tam ma ba ga no de bu hel du ne kenai ba
amana ojan taklakpani amana masana kanna adu lanthengna holnarakpani experience khenai ko amadu di struggle dor sakimne amadu struggle dor maya di spoon amadu di spoon feeding ne amadu sing khorang kan thakpani singani do amadu sing je mama pan sing thau nang na sa phana ban sing pithakpani adu sing do haw roi ba amana khorang thakpani mama pan pithakta ko ithi thira khorang thakpani singani di mahaw karmene na haw ge nang khang bane yare ko adu ne nang hona dabya de sidi nang hona nangi hona bai makha bola ado hona ba mi gi keno da loi lere ado hona ba mi ge hona da mi ge je kai de khenai khang kan da hona da mi jina just the dream moi di mang asa ta we manglan du sagal le ba NDA we ge na ado hona ba mi di dream to ne plus they will do moi tabak su tong ne ba they will do things moi tabak su tong ne ba adun khena ab je du ne noi hauji ka tumamgani charangani thangani adagi tumna khotana film yengdana khotana gano tawdana lerangani khangi jo ado noi tawdo in thing banate ado honaning ba satradi adu thadokane ba nang matam khari thadok tare thani ji nang thadok tare thani ji laikai gi thabok thorum thadok tare thani ji nang chaba thakpa hena chasan ba khara thadok tare Than is the party khara tok tare Than is the sorok thok da tare Than is the mungi thabak thoram khara yaw da tare khara Than is the na khara kan tare Than is the kitang kan nang na phamma hona u da ni nang hayeng Than is the gwe da mai cha doi je aduna ta bida keno class yauri ne bangaw yaw ba bazan like tak pa yauri ne pangna tak pa hot pa di so ta ba adagi class yaw da bai to ba class tawri kanda ozan tak pu yi kanda tak lok jala som do whatsapp te sang whatsapp status thamu ba class tawri kanda yawri ni ko noi me mar yawri ni ko lui khangi ko yar ko nang khara thamoi sing tare nang thani sidi khara ka thok tare nang sir ka thok du na hayeng nang kari work tu no nang hayeng mina oh madi mayam ga mantino zia gi da ba mi ni ne madi likai da yaw gi thabak thom yaw gi dam ne haina gi mayam du loi nang na keno tok tu ni gyan dar wai ju nang khara phone ta ra ba anu ne aina wari ma no film am ju ko ni ngan gen kan ba zone nas na hoi mathematician a phawam le mi na lai sa ba ita ma polak pa matam da kan oina polak pa nte ko lai heida polak pa nte ko the masana ai sulai le mai di angak pini mai di man haija sulai le da ba maths ki theory ma formula ma puthokani sine mai sulai le da nang anta si hai ngam godra ne koi hai bangam ai sam ko hai ngam de kam hai ngam mi ayam na hai ngam da ni ko ma di hai ji ga dorba sulai le da ba puthokani sine mai zonas na sunglai lem da ba ma original ba sunglai lem da ba je nang sunglai lem da poram puthok ang modro adu mies da ne adu sunglai lem da from la ma theory um puthok ne na adu ma na hona je adu ki matu hona yi ngaw ya makok sa ya ma ngaw ya ai lai pa ma lakta ai ma na puthok ni ng photo phang da ba da gi mi ai ma ga do ga ka lai pa ba ga je library da lai pa ga mi lam da di 24-hour service ne ko library ga je adu kano ahing numit tare salu kan hairoi mi ahing do ju lui pa me mana like pa khalak pa je library da numini ni humni ga sujale ai pa cha ka je cha ni khang tre lam ba phawrok tre like pa mama na ju moi je mama na ju lai gan de mama na ba ju pun gan de mama na ba kanam tan ju chak cha je ma kanam tan ju hobi dra library da dum lai gra chak chap je kaw gra adu ma kok cha ya makok ta mama na bam lei ba magi imaginary way ba itare kok ta makok te sum thokse ba mama na bu na nupi ko is law you thou je law nupa na khwai ke no to ri je nupa na khwai pangdari je ga je no kan nupi and ke no ga you ga ando auji kok te thok ba mama na bu na nupi ko is law da gi cái nó tao yêu thấu chỉ lao hay cả đó tụi mày thiệt mà cái mà quốc thì mi nó bút thui này nghe ba tụi mày bút thua cái mà gì
pije chak pije ne masa do som soklak turaba adu makok te mi duna puthui ni ko adu mana hona abja am hona gi bai de numit ni humni ga do chak cha ni khang de ba masin maya seng ni khang de mana wa gi do adu bok do dum phel wer ne haide kai na ga ma bu thok tu ji no sule lem do bodam bu thok tu ni na da khal le yong kayam chaw bu thamang no do sule lem do bam bu thok tu ni ado ma ja adu bok do phel wer adai di mana chahi ma je sule lep ta bi like pa ai cha ba thak bu di tori ni ko mai ka ji hen thok tu bi like pa kan da magi thesis magi kano thesis magi theory do paper do phongam gi sule lem do bodam bu thok hi ba aduni maji kari khangna gya kan da father of modern economics na khangna economics father ne khangna I think mathematician ne Nobel Prize phangi ne economics ta I mana holi ba ka gi formula do adu na economics ta kana ba yam pi ra ba dai my formula do kana ne maje economics ki professor ne na du mai ne ka ri mathematician juni plus economics wa aduni nang kada hona ta ne sidi yaroi nang hona dra di kai di mahisha do no nang matam khara di kano to tare nang like ba ka nungjang thung tare aduna khoina akhoi ju like pa re nu ju like pa in chap mane akhoi class 10 like pa ka pham hem man nungjang thung ya ai khara hona tare ha bani da ina nang na pa mi poto yogi khan tar nang ngatang gi thok thak toksana ba mayam mang da ai India thadure ai si coaching yawi ne ga na haijana ba mayamang the man of Sat Padu Gana de as a Sukakande. I sing what Habu Doctare. I got no Matam Kradi what hawk dare, she never has. Matam Kradi nang the cook to his beat hang dare. Matam Kradi nang uses that dare. The uncle no what by healing in on the experience to lay do never want it. Nang in the how to the current state of how I can the Ozana question now got tango pirakan a questions the NDA to 2014 Dango question negan high bangam matanga nang India dum pow do lemni. Palang like 2,000 manner. No yadum besties lem or previous year questions on the name armor. Some nine away him like that. Some nine away him like that Ozam the meme no question I can do this 2002 gi NDA to the Hangbani Gana. Gandarba. Adu bului khange simphapu reba ai angka khatang simphapu da tana sum hot pe hamalak tana kai no bu simphapu reba nang hangba sahi bolu simphapu reba ya nang gi stage to du bu ki thak le ga dum ne ba ya ko nang gi level do no ji le level di concept bu khang de level ne adu yam wali sine no hona du ji khara hot no sine ba ina ji khara ka thu sine adu da wo ga dum ne ba adu tana akhoi to is the guide concept to people and guide to people motivate to people ne thabak to di noi na ne ba noi na paikha tha du ni noi hona du ni noi question iram du ni answer holam du ni hai gandar goi na ni ja adu ne am khara hona ro the geometric progression or GPR is coming. Arithmetic progression is a concept. Arithmetic progression da kari hagiba. Nana kano one time ecology. Nangi common difference to hide some hankalatun sabana masing hankalatun common difference 2 way tardy. 1 yamatang nang tam do 3 lakh never. Matang 5 lakh never. I 2 hankalatuni. Some man of machine hankla to hankalaje. Say Sabela ne 2. Sugum was a door with geometric progression door. Geometric progression did you add a fixed number. Fixed number among yet over never. 2 plus 2 plus 2 plus 2 in the eyes. I do never sorry, geometric progression I do never. Fixed number I'm yet aware. As geometric progression the concept just fixed number amne 8 tawi have mo to tinjal lakna tro arithmetic progression de geometric progression de multiply to ro sine fixed number amna abadu khatang ne khena abjil wore du nang geometric progression na hire du e khangi bu fixed number amna ka du ba multiply to ro have ne adu ita de first term do a wai tar di
A oitardi nang second term do kana oini A2 do kana oini fixed number amna puri na royablo ado fixed number do R ne lorge R thol ne ado A3 oiba matamda tam ahum soba tam do kana oini mamangi tam do fixed number amna puri na royaba AR square yare ko adagi ahum soba tam mari soba tam dadi AR cube yare ko manga suba tam dadi AR to the power 4 haidi mamang gi tam du da arithmetic progression dadi manaba constant amna tinjarak pado se geometric progression na puri na ro hai bane ba adom arithmetic progression dadi d hai dana sirana d hai be muta r na harak pane ba haidi adu na difference hai gimne ba siradi ratio gi concept la ne adu nang si sum la ko matam da a n hai ta ri kana ho se a n hai ta ri a r to the power yong to sira 5 lai kan da ama han da bi do moi bane 4 oi kan da to 3 ama han da bi do moi bane sira n lai kan da a r to the power n minus 1 la ne gyan da bro sa sina general term hai ta re natrage n term hai blo n term of the geometric progression do ne sidina yare ko adu common difference bu do da khoi kamai do bu to kinang kaino do bu da sira 5 laira sira 10 laira sira 15 laira sira 20 laira sigi ap ni khala je se si ap ni sigi ap si da nang na sigi ap si da nang na common difference bu to ke hai dar di kamai do do ge mamangi terms da gi magi previous term do mamang na leba term do khai do amne 10 minus 5 smai khai do ga nang gi 5 tai sisna common difference ne hai gi kai do gi bana common difference kamai bu to ki pi da nang sigi term am me ta kan kalo adu da gi mamangi term magi heng mamang do leba magi pre da leba term do minus do bi wa bane adu go phang bane gyan da re ko adu du na mai common difference oi bane adu sab mane concept se sirana nangi geometric progression ni sira lak tuise sirana ke do ba a mathang na ar mathang na ar square ni mathang na ar cube ni adu ga sum chakhib duna ar to the power n minus 1 ni sumai chakhib ni adu nang mawon di ke do ba ke no to wei mahuta nasai multiply do gidra sira di ke do yong khenab do arithmetic progression dadi nang mathang tam phange hai tar di fix value omna d go value ma tin generate ha do mathang chit kan d go value ma tin generate ha ne arithmetic progression dadi adu common difference d je puto ke hai tar di sigi mamang gi tam do lokhat piro sigi tam do lokhat pire adu ga magi mamang do lei ba sigi angang se p ai ga si angang do khai dok pio ha ne sumai yo aduna fix value omna tin jali aduga common difference bu thok badadi tam jagi mamangi tam do khai do ra ya bane adu sira ju sama ne ye geometric progression do fixed value na dum puri nak pani to sira sat kan da r na puri nak pani into r sira mu sat kan da into r na puri nak pani r na mathang puri nak pani adu common ratio mangon de ratio ko ra na je common kaino ko ra roi mangon de na sai de minus sira di arithmetic progression di common difference ha game sira di common ratio ko ra ne r na ma ming thola ne kari gino hai kanda siradi khaidong na gimne nang common difference do phangna wona da mamang di si khaidok khimne siradi yena ra ne ba na sai sira plus tawraga khaidok pi tawgi draw plus ka minus ka tawgi ne sira multiply ga division ga tawra ne se tu multiply tawna se division adu ta di any term am lo bi do si term je to lo ar square adu kana na yen ga du ba mamang gi term na ar yen ga dum ne yare ko plus to multiply to mani yellow sine aba geometric progression da de abi si nangi to r dare to so a ka sana re r ga r square aduna r jine ab nangi ka dorba common ratio je r hai je common ratio ne sigan dare ko adune nangi geometric arithmetic progression da di n term je kana ba a plus n minus 1 d we gimne we gidro sa we gimne adu geometric progression da di a n z a r to the power n minus 1 class 10 the phage the minus c gi ju phata re class 10 da na 0 arithmetic progression da a plus n minus 1 d we gimne sira na a r to the power n minus 1 wa ne yare ko aduga class 10 da tawgi bam jule kai tawgi class 10 da koi gauss na putho me ha ba formula do kari formula nang
na APM pyramid series some pyramid to tinjan labai form the first of sum of first SN term SN gi value kya ta gi ba n by 2 twice a plus n minus 1 d si kaw gi ba ngang yaw ro kaw gi ba ngang yaw di ko ba tha jan ya ni ko kaw ba ya de class 10 dau gi lo yare ko si hauzik geometric progression da zu magi kano do kya ta ni sine sum of first and term do kya ta ni sine jing do is yare ko ti general form do aduna nangis geometric progression ai kana no ai kan da si yang jo le me geometric progression ai kan da ar square mathang dam to the ar cube c e ni ko ar to the power 4 do la ko duna ar to the power n minus 1 la khim ne yare ko n minus 1 bung ni ar to the power n bung na the ko n minus 1 bung ni aroi ba tam do n tam do e to power n minus 1 ne du gi ni al tinjara ji sum mai tar the sn har ne yare ko sum ji kya ta du sa a sum tinjana biro ar plus ar square plus ar cube plus ar to the power 4 plus dot lak baduna ar to the power n minus 1 siare ko siare adudi nang na si equation number 1 thon biro adu nang na si sn je amuka nang na simplify do ta di si a tham biro plus siragi a kam lo ya brong si nga ngai dagi si nga ngai da a lo yawi to a kam lo ya re a lo wi mota r wi lo bodi r wi lo ba sorry r wi lo r wi kam lo r wi kam lo ta ri kya ta ne sa a plus ar plus ar square sumiko ado plus do lani yonang r kam lo gi ni ko siragi horaga r kam lo ta ri khatang le maure a to power r khatang le maure a to power kya le khatang le maure ba a to power natraga na sumaina traju kan on toro mathang step ta ko kan on puri na ba r na puri na ba sn sira both side r na puri na jeb sira r na puri na ro sira r na puri ta di ar lui r na puri na ni ar square yare ko ab sigi equation number 1 je both side left amsung right se r na puri na pani plus plus ar cube lani plus ar to the power 4 lani plus sum lak paduna si ar to the power 5 lani yare ko r na puri na plus sum lak paduna sibuk ar to the power n book lani abse haidi r na puri si n minus 1 le ram je r to power n minus 1 sira r to the power n minus 1 le mane absira r na puri ta di base man di power tin jana ya abdo aduna r to the power n minus 1 plus 1 r to the power n tais aduna ar to the power n tais sibu yare ko sibu yare adu idari na hujik subtract do hujina khaidong na jine sine equation number 2 thol equation number 2 ga 1 ge khaidong na je ara ko equation number 2 ga 1 khaidong na je adu equation number 2 ga 1 ga khaidong na tar di sn to equation number 1 dagi 2 haido minus rsn to left si da ni sei si khaidor tu ne to minus khaidor tu ne yar ko khaidoi ko equals to som da khaidong na da di som da khaidong na da di yong ne loi chat khrani ai di khaidong na tu ni sidagi mathak tai makha khaidok tu ni na mana ba yaw ngai di loi zero sa tu na tro si jom kak thana grani ai di a haraga minus haraga si mathak ki dagi minus r makha ji khaidok tu ni ado makha gi ji loi minus ka minus ar square minus ar cube ado si mathak da plus ar am le hori si gi minus ar do si kak thana ni si kak khrani loi kak khrani si loi kak khrani kana khatang le mawro gani ado nang na sira ar to the power n hai je hek ma gi hek mamang da ar to the power n minus 1 hai ba ngam lai ni ko ka yinoi kan da ar n ni mamang da n minus 1 ado du ko si ju ko kak khrani ado le mau de sing ang khatang le mawre minus la ni ka you know khaidorok pani na ar to the power n yare ko adu idari nang sn je seri kam lo yare sn kam lo ta di 1 minus r
sida a ka ma lau yare 1 minus r to the power n adu itari nang sn gi value je kya tarba a 1 minus r to the power n by 1 minus r tare so nom jen ye to khoga season sum of first n term of a geometric progression geometric progression amgi first n term tinjana formula je kana oila me ba a 1 minus r to the power n by 1 minus r n abdo 1 minus r ado sije kaino ga samana ba khoi gi geometric arithmetic progression dana to gi arithmetic progression dana si gi sn equals to n by 2 plus twice a plus n minus 1 in class 10 to gi do geometric progression dana si ba ado simba pha tare arithmetic progression pha gi no si pha tare ado hauji hangi question ja karigumba if r gi value dana 1 ta kana di kamai tawni sne nang r gi value da 1 thamau ne r gi value 1 tham ta this formula this formula will not work yare go this formula karam formula si formula je formula stars this formula si formula star hai formula je will not work karigino kayuna ka makha da 0 lei ba ya hoi mes da hoji baw do karam tana khangam dre ya makha da 0 lei ba ya haidi r gi mahut 1 ek tham kan makha 0 ta gre makha da 0 lei ba hoji baw do karam tana khang mangam dri hai ko mies da makha da 0 lei ba ya adu ne not define da po ni khang da bo ne na ko hoji ba lai je makha da 0 lei ba ya adu na makha da r na 1 wai kan makha 0 lei ba adu na r na 1 wai kan di nang formula du kai do ne sine r na 1 wai kan di wai kan di si formula je pan ya rakram ni na to nang na side do hapsalo r na 1 wai ba je kai no nang gi geometry nang gi sn do kya ta ra ni r na hek 1 wai ba matam nang gi sn do a plus r gi mohut 1 tham du ne aduna a into r hem bado a khatang tara ni plus a into r square hai bane du 1 gi mohut r gi mohut 1 ha kram si ju a loi a ta gra ni a kya hu se a adui ta di nang kaya rang lo si tin jan lai je kaya times to a je kaya rang no se thui je n times ne ai di n times sung ni na adui nang sn ni value je kya tar ba n a tar ne na tra ga a n haidi a je n times din jana pani ne a n dar ne aduna nang sum of first n term of a geometric progression geometric pro gp gi sum of first n term je formula ni thongna lai my sn ni value je ahar formula na kai da bra a 1 minus r to the power n by 1 minus r sina kam kan da if nang r gi value na 1 ga mana dra kan da si formula nang pan ga ne aduga a naiba formula je palakane ba if nang r gi value na 1 oi ba matam da si formula je pan ne si bu da gyan da bra da bra ta ne ro si formula je pha da shwe ya da andai ne yeng kana yeng gen ting dai ko rosni di si formula je ga obshya dre gp y ta re samai ta re si formula jo do adoi tar di hojik ngarang gi concept to adu parallel concept ai je concept parallel chat le arithmetic progression ga do iman ma nei ba ado hoji amuk to roi tu jina ngarang gi da arithmetic min na ko ma to gi arithmetic min hai ta ri ga hai ba masing ani le me masing ani ji marak ta nang masing ama hap tu re ba masing do hapak pa matam da tarak tu ba sequence do arithmetic progression ta han gai ta di masing do kana no na hangib do adu sa mana sirajo masing ani le me ba masing ani ji marak ta adu arithmetic min de a ga b ga arithmetic min je kana ne hai ba arithmetic min je am je a plus b by 2 na khoi ngarang formula to gare adu hawik to tu na geometric min na on masing ani le me ba geometric min geometric ai gare ko kai su geometric min geometric min na kai do ba khoi si sa ma ne na on masing ani le me a ga b ga ko ba ma
ado nang marakta anga ama haptureba z go banga ama haptureba yare ko nang hapa matam da sigi taraktur ba sequence ke dorba geometric progression ta andu ne zero roi makha da zero leine habani makha zero le zero da ga mate yare ko ina ni concept je khang ko geometric min da di masing ani le matam da marak da masing ma haptureba z go ba ma hapa matung da geometric progression ta andu ne adu itadi si geometric progression ta handu ne habane ba khoi motivation de si geometric progression ta han gai tadi karam kan geometric progression ta ni common ratio sa mana la kan geometric progression ta ga tumne yan da brain hasibo karam kan arithmetic progression ta handu no arithmetic progression ta gai tadi sab mana na ke dor ba sab mana na ke dor kan da se a ngarang to gib do a b si arithmetic progression ta han gai tadi ke dor ba nangi si capital a dagi hek mamang magi mamang a khaidok baga si b dagi hek magi mamang da leiba ngang a si khaidok baga si mana khadum ne ba si condition chung budum ne kari gi no common difference mana hai ne se ai tam do mathang mathang tinjiner mathang do sab mana masing amna tinjiner hai ne ba khenab do loi mana hai ne to si gi a dagi si mamang khaidok pai phone ga to capital a minus small a asi b dagi mek magi mamang tam je hai di b minus capital a si khaidok pa je equals to ai je mana khadum ne ai common difference mana khadum ne sina common ratio mana khadum ne hai bethadi z har bangang dagi common ratio pu to kai tar di a na divide torok paga common ratio pu to kib do mamang na dum divide tor hab do b har bangang jida nang hek mamang gi z na divide torok pai phol jiga mana khadum ne common ratio ne ba se ratio mana khadum ne ba adu kan da geometric min geometric progression way ai do ne adu ita nang si otok pro z into z di z square da equals to a into b di ab nang g gi value kya tar ba root over ab aduna geometric progression hai tar di kana geometric min hai tar di root over ab hai gane yan dar ba arithmetic min hai tar di kana hoine ba a plus b by 2 yar ko geometric min hai tar di root over ab si formula da rak ne ha ba ni da yar ko nang khudam hoine yeng jin se nang sira 5 ka se 5 ka 5 का कनो गा पे कल से 5 का 20 का पे कल से मरक त कना हमने geometric progression ता हन जाय तादि सिरा कना हमनि सिने geometric progression ता हन जाय तादि यारे को अदु इतादि नंग असिगी फॉर्मूला ज बालानि नंग g की वैल्यू तो g equals to root over a की वैल्यू दि 5 तारे into b की वैल्यू दि 20 तारे root over 5 into दि 100 के दरबा 10 नंग 10 हापने adu itari 10 hapakane nang thaja di ang si geometric progression ta bring ji go geometric progression ta bring ya ta di 10 da magi mamang yang ang jina yellow 5 adu itari kya tare 2 tare adu 20 da mamang yang ang jina yellow 10 si kya tare 2 tare to manai je common ratio manare adu itari geometric progression we ra ne gyan dar ba sa gyan dar ko adu ne sira kaino loire aduga relationship between geometric progression ga arithmetic progression ga ni gi marak da leiba mari do yengji id relationship between arithmetic mean and geometric mean arithmetic mean amsung geometric mean ani gi marak da leiba relation do yengji ko nang arithmetic mean hai tari kana na hai gi ba masing ani gi a plus b by 2 hai balo aduga हो अदुगा geometric min hai ga dikana ne ha ba root over ab ha ba यार को सी ग्यान ताई को अदु इतार दी नंगना am दगी arithmetic min दगी geometric min खाइदोक तार दी क्या ताने am दगी geometric min खाइदोक तार am दी a plus b by 2 नि minus geometric min खाइदोक तार दी root over ab सिदी क्या तार बा a plus सिदी नंगना कनो simplify दोक तार दी a plus b minus 2 root over a b darani gantai ko by 2 siani ko si multiply toroga adu root over a b ai jai root over so kano do tonga tonga ni thokpa yai ba root over a into root over b smai thokpa yai adu a ai je kamani ibe ya ga kan root over a whole square ni ibe ya square thana ya bi do adu b ai je ka do root over b whole square ni ibe adu nang kari formula ma lai mathak se a square plus b square minus twice ab की अदे root over a minus root over b whole square की formula ने
by 2 asi na hining je kemtana te da mathak se square oiba masing amni yare ko square oiba real number ga tani ko mathak se square oiba masing amani adu itani makha ju square makha ju positive number ni 2 mathak se square ka sala tar masing ai negative ta ya de abdo adu mathak te leje positive number ni makha da leje ju positive number ani ye na be fold dum positive ta ne ba means this is greater than 0 adu na khoi na horo ki je ka dai dai no am arithmetic mean ja minus geometric mean ja arithmetic mean dagi geometric mean khai dok pasa howji greater than 0 0 di chawe habne high bet the ga ba nang linear inequality pa lo gm je som tha ya ra gm adu na sin hai ja no na masingani samana masingani piram ya ba nang arithmetic mean ga geometric mean ga putho ba arithmetic mean na dum chaw gane ha arithmetic mean is always greater than the geometric mean. This is the relationship between arithmetic mean and geometric mean. Geometric mean ani je mari je kai no ai khan da arithmetic mean na dum chaw ko ne ba. Cell wai ra koi theory pa ra koi exercise 5 bo ji. Aduna exercise question ja question lising kun try to hang ya ba ina. Ya ko question lising kun try to hang ni. Adu question lising kun try to loi hol lai ra di kai no na tra osa noi kai no tau de ja ra ko like them the juya harmonic mean the syllabus and there harmonic progression the syllabus and there no NDA ina khang de da no je class ina maru ma net punu ai ti ha bro battery tatru re ha bro no battery dom da no ta hawda bro no nires battery ta ture ai je battery in charge ta hutri kai gino charge ta hor ta mu ya dro classroom dai de khatang tat tui to bra ba hayeng NDA da question ga yaura de dum ho che du da nei na ji ado hoji ki di yaw de ado si question ilai question mo wan ta lo ho ji ko yam thu ai di question nge jinang na sa ju yeng jo ko na sa loi khungam bo question ga tani ko ai par khara ho ji ko yam thu no hot bi da oi ho ji kan mai ji na maro na ma find 20 and the n term of the gp have no the gp impirame 5 by 2 aduga 5 by 4 aduga 5 by 8 mai pirame sigi gp gi 20 term ga n term ga buthwai bani here nangi first term a do kya tar ba 5 by 2 tare aduga nangi kaino kaidor ba nangi angang r common ratio de kana tar ni mamangi 5 by 4 dagi kana divide to bio ba mamangi term du khaidok bio 5 by 2 khaidok bio si kaksana re 2 na se kak ya re 2 adu itar si 1 by 2 tare ko gyan ta hui ko se 1 by 2 tare ko adu a gi value na 5 by 2 tare r gi value na 1 by 2 tare adu man buthwai je find the 20 term a 20 buthwai bane therefore man buthwai ba a 20 je kya tar ne du de a 20 ki formula pa lo koi a n ki formula di kana ne ba a r to the power n minus 1 ha ba do a 20 the a r to the power 20 minus 1 ya re ko the a r to the power 19 ya re ko adu ita a ki value di kya tar ba 5 by 2 into r ki value di kya tar ba 1 by 2 to the power kya tar ba to the power kya to the power 19 asidi kya tar ba sa 5 into 1 to the power 19 di adum 19 tare 1 tare tham da ju yare asira 2 lai re se 2 to the power 19 yawi ni makha da 2 to the power 1 2 ma yauri som da 2 to the power 19 adu base man ni power tin ne abdo 2 to the power 20 tare ne base ngai ko 20 tare je khangi ko adu aina noi da yam interesting oi pot ama gi 2 to the power 20 ai je 2 to the power 10 into 2 to the power 10 ga samane kai gi noi na 10 na sadu rai ja 2 to the power 10 nai je kai ga mana gi ha kanda noi gi 1 gb da mb kya lai gi ha ba samane ha bdo 1024 ha bdo ne into 1024 adu asi hodok jaru ko ingam maro hot pa si wasaro adu ga si makha da tara ni kya asi bok ti hola magi adu lai dan sa ko se lui lai bane ba se lu ni ga am lai tam ne ba adagi mana is n term bu thwa ba and n term ai ta di n gi value bu thwa ba ne n gi value di si from last ba lo an equals to r to power n minus 1 adu a di kya tar ba 5 by 2 into r to power n minus 1 r di 1 by 2 to the power n minus 1 hai ba ne
यारे को अदु तारी नंगी a n से क्या तारे 5 मथक से 5 तावरनी मखा 2 to the power यो मखा जे 2 to the power n minus 1 नि लैदुजे अदि मथक द 1 to the power n minus 1 दि 1 अदुम ताजदुरे न मथक से थमदजु यारे 5 खतंग थमिजदुने मखा द लैजे 2 to the power n minus 1 ने बा अदु दुगा सिगी 2 जिगा पुरिना तार दि बेस मान नि power tin जने याबदो 2 to the power 1 into 2 to the power n minus 1 हाबने बा यार बा से मखा द लैक 2 to the power 1 सिगी 2 जिमा into 2 to the power n minus 1 हाबने बेस मान द power tin जनो 2 to the power n minus 1 plus 1 to power tin जने से कखन नै 2 to the power n to the power n to a n ताम दुना सिलै असमाइना सी नि जिमा पुथवाइ सिनि जे सिगी जे हान बे a20 gi जे पुरिना से थम्बिरो को सिनि लाइव ने लुइ लाइव ने बा अदो असमाइ क्वेश्चन मथंग मथंग लाइगरा से क्वेश्चन नंबर 4 होसी क्वेश्चन नंबर 3 जे नोइना सानो चलो क्वेश्चन नंबर 3 जा 3 जे लुतक तवदरा क्वेश्चन नंबर 2 जे ओइन होलो क्वेश्चन नंबर 2 जे नोइ होमवर्क तोरो होमवर्क नि होमवर्क पी दबजु कोइरा होमवर्क तोरो ngasi homework pininga yam laira noi da mayam holan badi ya jani da to oja je sarte da homework yam pi bje phatti na pi dram ni si homework ni question bu je question number 4 question number 4 na je the fourth term of a gpm ki fourth term je have the a4 je question 4 na je the fourth term of a gpm ki fourth term je kai dor ba noi u roi like the pioneer je like the yang no ko question number 4 je question number 4 is the fourth term of GPM की fourth term के दौर is square of its second term. Second term की square ने अब is the square of the second term a2 की square ने मान है जी यहाँ दार question है मुझे तो इतारे के दौर and the first term is a की value पिरामे a1 की value पिरामे a की value क्या दार -3 ने a1 value पिरामे the question पुछो determine its 7 term a7 की value पुथवाय बने हम क्वेश्चन जी क्या हम लाइए जिंग जुगा अतो a4 दी क्या तार बा पिरामिड कंडीशन में तुमना a4 दी नंग फॉर्मूला दो पालो an equals to ar to the power n minus 1 है बलो अतो a4 दी क्या तार नी a4 दी a की value दी -3 दागरम नी को -3 तो a4 की value सिरा आपसे लगा पालो को -3 r to the power n की value दी 4 नी a4 दा अतो इतार r to power 3 लाने 4 minus 1 सी फॉर्मूला से पालागा सिरे क्या था तो बा a2 की वैल्यू क्या था तो बा a2 की वैल्यू हापो -3 अरे को -3 अदुगा r to the power 1 तारा ने बा कई नोय कांदा a2 है बने a2 दी n की वैल्यू 2 तारा नत्रो अदुना r to the power 2 minus 1 2 minus 1 दी 1 अदुगा to the power 2 हाना की पावर ले जब तो -3 r to the power 3 equals to minus a plus 1 gani 3 into 3 da gani se 3 square lak pani na aduga r ga power 1 le mani si ga 2 ga di power 2 se khai adu dari nang si kakthana yare r to the power 2 ni r to the power 3 ni ma se r ma le mong re 3 ma kakthana ro adu nang r gi value ji kya tar ba -1 by 3 da ra ne hai di sorry r gi value ji -3 da du ma li ko r की वैल्यू जे सोम द r हम खतंग ले मौ रेदना माइनस का सोम द 3 ले मौ बने सी माइनस तो ममांग ले माइनस तो सोम थागरागा -3 r की वैल्यू -3 फंगे माइ खर हो तारे न देयरफॉर मान पुथवाइ जे a7 पुथवा बने फाइन 7 ताम है बने a7 दी सी की फॉर्मूला से पालागा ar to the power 7 minus 1 है अरे को a7 a दी क्या तारबा -3 into r की वैल्यू दी क्या तारबा -3 to the power 7 minus 1 दी 8 sorry 6 अदु इतारी क्या तार बसे सी नेगेटिव ता पावर जी इबल लाबनिना सी प्लस तागरनी अदुगा सी मसा की माइनस त्या लेजै नि सी की दी माइनस तो थोकला रोइबा अदु 3 to the power क्या तार से 3 to the power 6 लेमगनि आसी गदी बेस मान में पावर दिन 3 to the power 7 सेल वर नंगी 7 ताम दो -3 to the power 7 है सी इराइ लाइ रोस माय लोइ होत पा याबं का गाथने बा किसुलु बनते यार को अतो आई सुम कालनी आई जे सी कैसु लेतब अंक मैम जे सुम होल लेरगा मतम मांग नमनी अदो क्वेश्चन नंबर 6 है 6 सु होमवर्क तो रो 6 इलाई लाई यो 6 के दरबा
for what value of x nang na x value kana lo dar di the numbers masing ohum pirame minus 7 by 2 ne comma x ne minus sorry minus 2 by 7 ne comma x ne minus 7 by 2 ne are in gp moi hum je gp da len yai tar x value kana oi ne habane adu ita de geometric mean ban ge dum ne kayuna ka no pirame masing ani ne amana minus 2 by 7 amana minus 7 by 2 adu x kana no putu wa bane gp da na ba adu ita ri nang root over pan be root over ab formula geometric mean do x value 0 over ab tar ne hot bai ge do si bon ta ne ro ne si question number 6 homework ni hot bai ge do ta ne ro hayadro ini ko adu ni sum set kare to question listing kun try yawa do question khuyam hamna si chapter si exercises adu yung question number 7 dai na 10 book sa question number 7 dai na 10 book sa question number 7 dai na 10 book sa homework question ani su gare ko question number 7 dai na 10 book sa sap mana question ne mai sum da na sum bu thwa ne to find the sum dictionary fall bu thwa ne dictionary formula pa antare se ai ama khatang hot ke yar ko tai dina sang ho saro se question number 8 se homework piram ge question number 8 se homework piram ge ando I question number 10 zira kan ho lage ko noina lu dui man ba question number 10 je ho lage mara 10 the pyramid geometric progression je kana piram ba x cube x to power 5 x to power 7 dot n times habne tam n buk leiba si jigi sum bu thwa habne sum n times la habne adu nang bu thok ti sn ni bu thok ti sm ni formula ji kya hai ba a 1 minus r to the power n by 1 minus r na hai doi bu thok a ki value ji kya ta ba a de first term hai bane first term nang chile to x to power 3 adu 1 minus r to the power n r ki value ji kya ta ni r ki value ji nang kamai bu thoya ba sigi mamang ki term x to power 5 dagi nang kana divide tong ne ba x to power 5 se kana divide tong ne ba hek mamang ki term to x to power 3 na adu itar di x to power 2 tar r ki value 2 tar r so r ki value x to power 2 tar aduna r ki value x to power 2 tar adu to the power kya karak tu ba n karak tu ba kya ga noi ka ma ka yunai nang tin tu ji n term buk tin tu ni na n terms mana n terms ha mani from line ma tu ni n by 1 minus r r dx to power 2 yare ko se lo ye se kam la ye do 1 minus x to power 2n I did 2 ga n ga puri na ta di x to power 2n by 1 minus x to power 2 lo ye se che no hone ya le se answer lo ye ko ila lai ado question number 11 jai per holam ge 11 jai per da kitang lu thak tawi question number 11 je question number 11 je question number 11 je ke do mana putwai je evaluate value putwai bane k to power 1 to 11 2 plus 3 to power k yare ko ado sigi summation symbol je is linear way ba di summation symbol ja nang tokai ni ra pa yai ba si 2 gi lowi ro ado summation k to the power 1 11 3 to power k smai tonga lowi bu ke suai dia yare ko sigi value hotwa bane mana question ang je adu tar se wala ji sidi thambi ko da som ji kana no yeng je som je nang mun yong kan da k gi value je 1 dai ne 11 book chalo ai bane ai di 3 to power k ai je aham the 1 thambi ro k gi mo to 1 silo ai bane the plus 3 to power 2 plus 3 to power 3 plus 3 to power 4 si sum chat pa jina ka do ba 3 to power 11 book chat pi ai bane ado kana hingam ge sirene se buk je tam ka yauge how many times haidi tam kya no si sirene se buk lai je 3 to power 1 then 3 to power 11 buk je tam kya lai kana hingam
भारत का ताम ट्राइन थोइनो ने ताम तरा खतंगनी ने मसिंगन थाना थी यंगो 3 to power 1 दो हान बनी काय ट्राइन थोइनो काय ट्राइन ताम ट्राइन थोइनो तरा खतंग ओइरोइद्रो ट्रामा थोइ खतंग ओइरोइद्राबा तरा ट्रामा थोइरो वानदै थीबा होरैजे खोइ ट्रामा थोइ नै सिनांत मसिंग थी यंगने 3 to power 1 हान मने 3 to power 2 ना नि सुबनी अहुम सुब मरि सुब मंगा सुब ट्रामा थोइ बुंग नै 3 to power 11 टाइम्स नै रोशनी कई द गाउनिया ले बसी 11 टाइम्स नै मसिंग क्या सु क्या मने मोइ ट्रामा थोइ नि लैजे सिबु खंगदि यारोए अदु इतारदि सिग ngang ji lai hot pe ya sing ngang ji ke no gp dar ne se gp ne se this is gp kari gi no nang na yengo ba se nang yengo ba se 3 dai na 3 to power 1 dai na 3 to power 2 jat pa matam da kana na purina 3 na purina pa ne 3 to power 2 da gi 3 to power 3 jat pa matam da kana na purina 3 na purina pa ne adu itari mathang tam chat na matam da 3 na mathang purina re ba samana ba constant 3 loi purina re aduna haibe this is gp this is gp ne ba with kadaro ba this is gp with nangi first term duna 3 ni aduga r common difference common ratio dun kana tar ba 3 ne ba first term 3 ni common ratio 3 ne ba kai no first term ni se 3 to power 1 ne dum 3 tare adu common ratio di mathang henkalak pa duni adu samana mathang purina pa duni 3 loi purina re nang thaja draga yen thongna yeng dum 3 tar ma ne yare ko aduna sigi values di line hot pe yare sigi value di nang putok tu ja s kya putok du ba 11 times antra s 11 em nang putok tu je yare ko 11 time muk jinai phol ne hai be thadi formula do pala koi formula na kai ha ba s 11 gi formula s n gi formula je kai na gi ba ai khitang chamna di phol ko s a 1 minus r to power n by 1 minus r hai bane adu a gi value di kya tar ba se 3 adu ga 1 minus r gi value is 3 to power क्या लाने से 11 by 1 minus 11 so क्या अंतर है को तो plus सी के अंग से करना नो सिने सी अंग से है करना तो नहीं है बसे oh sorry सी तू काउ थो में को तू हापं को तुमने जो तू यावर सी अंग से को इना से खाना ले जा सी अंग से करना नो सिने बाबू जी मुझे इंदुजे सी अंग से करना तो नहीं है बा ngasai gi du minus 3 to power ki ga yom dre ma de 2 ga tang ni manung da le je 2 ga tang sirai je 2 ja की values in 1 2 3 4 क्या बुक सतु बा ट्रामा थोइबो 2 से क्या दिन जन राइन 2 से ट्रामा थोइबो दिन जन राइन 2 plus 2 ना साइड माइना 2 ट्रामा थोइ दिन जन गिबो माइ सिराजु की values 11 रुसलाइज 2 से ट्रामा थोइ दिन जन राइन बने हाइपर जदि 2 plus 2 plus 2 11 times हाइ बने अदुइ तादि 2 to power क्या ga समानै बा a 2 into 11 ga समानै ai 2 ट्रामा थोइ दिन जन 2 into 11 समानै a si 22 तारा बा plus सी के ngang ji क्या तार है r की value 3 नि से r की value 3 आप और से अद 3 अदुगा 1 minus 3 to power 11 by मखाज दी minus 10 ना आंसर तो क्या तार बा लास्ट से अद बस दे लो शन जा रे प्लस सॉरी माइनस था मास की माइनस से थोड़ा का 3 into 1 minus 3 to power 11 by 10 सिरा आंसर सिरा तुम लो शन जा रे I did 3 to power 11 की whole लगा कनो ता oh sorry I'm sorry 3 to si makaji 11 ate 1 minus r hai bani r value di 3 wo yem ni 3 to minus 3 wo dum ni minus 2 jo guess na sum na haira sim 2 tar si gyan ta bran thai ro रोशनी ज्ञान तार बो रोशनी न गाव है तो ज्ञान तार बो सिज बो बेनरिस ज्ञान तार ब्रो बेनरिस ज्ञान तार ब्रो आई खितंग थु दि हो ले को आई सी एक्सरसाइज लोइनिंग दना तो बनि को सिने अद माइ तो मथंग मथंग ले गरे क्वेश्चन जे
question am like question I listing kun trying to lay up question number 12 tawji question number 12 na je sum of the first three term of a GPM git ahan matam hum tinai fall ja 39 by 10 neba and their product is 1 moi puinoi fall na 1 neba a GPM sem jine GPM sem matam na nang smai sem base A by R A R C GP da lei brand ha kana ngam CGP da lei bra this is in GP CGP da lei bro si tam hum ja aham tam na A by R ani su batam duna A ahum su batam duna AR CGP da lei bani ko si khangjalu ko ahan batam ahum GPM ge ahan batam ahum ai tari si dum haina hono ba sinova ka yuna kan CGP da lei haji ka yuna kan na ta yen tho yong ne GP da lei bra lei ta bra ying budi ka mai da ne ba ratio ma na bra ying duni ko haji si gi tam ji da A ji da asigi angang jina yellow mama hek mamang jina A by R jina yellow adagi amuk sigi value ji kya tar ba sigi value je A ka thana re R mak tha ka gani R da re common ratio R da re asa mana na sira ju yellow sigi tam ji da ma hek mamang yang ang jina AR da A na yellow sigi ka thana ga R tha re to mana ji aduna si ja R in GP da leiba moi hum je ya ko ina dolo sem de le ne si jam ju nungai ba po ni ko sumai na sem ba je A by R AR si ning jang ko si yam kanar ka ne ya ya ko si je GP da leiba mana hai ja R the first three term of a GP mana first three term bu thwa ni ko first three terms of the GP to gi ahan batam hum du ne na ha ja ma question is sum of the first three term moi hum de janai fall je A by R plus A plus AR moi hum de janai fall je kya tar ba 39 by 10 ne and their product moi puri na by fall habedi A by R ne A ne AR ne moi hum puri na by fall je kya ta ba 1 tai ha man hai ning is adoi tari nang sira song ge jing ji R ga thana ya re A ki value je kya tar ba 1 tar ha adoi tar A ki value 1 tar nang A ki value 1 phangra adu mana hai je ke doroba A ki value 1 phangre ko adu mathang sigi question je mo hochi sigi question je hotar di si makhas di R tagrani gandai ko sa ani nang LCM lor R tagrani sirane A tare sirane AR tare plus AR square tagrani nang mathang puri na raga gandare ko 39 by 10 A ki value je 1 apo A ki value je 1 sira phangra mi dana sira A ki value 1 apsalo 1 plus R square by R equals to 39 by 10 adui tar si ke doro basi cross multiplication doro 10 han doro 10 tare plus 10 R tare plus 10 R square tare equals to 39 R tare yare ko adui tar si 10 R square jna han thamage aduga sigi sira 10 R laibani sira na minus 39 R laibani 39 R som da pura kanda minus 39 R la ni adu 10 R dagi minus 39 R di kya tar ba minus 29 tar mani 29 R aduga plus 10 am lai jari ko masagi equals to 0 yare ko adu nang na sira puthok pa yare si hoto si kano ni si di kari akoi kari ne si ja quadratic equation what put nang haramni minus b 29 plus minus root over b square 29 minus 4ac 4 into a di 10 c di 10 by twice a 2 into a di kya tar ba a di 10 yare ko aduga R की वैल्यू दो C होतो नहीं 29 plus minus root over 29 square डी क्या था आवा 29 square डी क्या था आगे 981 8 9 to 18 बनी ट्रा to 16 to 918 to our 4 5 1 4 7 7 1 4
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ 741 ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ minus 29 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ minus 29 ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ minus 21 ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ minus b ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ minus b ꯌꯥꯎꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ minus ꯇꯨꯒ plus ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯗꯤ 400 by ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ 20 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ r ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯦ 29 plus minus सिदी सिरगी 400 खाइदोखरो हाइबनी अदु 0 सॉरी 1 4 3 ताब्रा 3 341 की रूट ओवर रूट लाइब्रा 841 तागदुबको 841 तादुरा 841 तादुनी माहे चुममनी को 841 ऐसी सोइबनी 841 तारमनी 841 ता खाइदोक तारदि सि क्या तारबा सिरा 4 लाने 4 441 441 ता हौरे से रूट ओवर 441 ता हौरानी 841 तागदुनी को सोइना बने बाय 20 असिदि r की वैल्यू सि क्या तारबा 29 प्लस माइनस रूट ओवर 441 जे ओवर 21 ताबनी को बाय 20 सिदि क्या तारबा r की वैल्यू जे plus minus ni amana kya dadu ba 29 plus 21 by 20 or amana kya dadu ba 29 minus 21 by 20 the r value kya dadu ba sidi kya da re 50 da re 50 by 20 or sidi kya da to ba sidi 8 by 20 yare ko adu itar sidi kya da si kakthana 5 by 2 sizu kakthana kya nom tar mane Marina Nipan Mewako Yareko 2 by 5 5 by 2 Ani Zimrakta Meta Tayar 2 by 5 5 by 2 Yareko 2 by 5 natural 5 by 2 Ani Zimrakta Meta Tayar Adulore Mana Putwai Gaino okay Arga Ega Belu Putweko Mana Putwai to Mana is find the common ratio is a common ratio Putwa R Putwa and times of Putwa Ado R Fangramina E Fangramin and Matang Tam to Putwa Gandara ko kitang thuna di hoi hoi ja ado ai si exercise solution ki kan mani ado solution nu ne yauji question ma'am yauri ko ado noi question si je nasana hosa tar di try to tar di dum nasana hosa ro ko dum adu ga koi group ta discuss tong winerji yara ko khang da yaw tar di si noi silo bo yaw di silo na ro adu ga ai question am tang question ani dang hot ke adu solution je Shani dang hot kya ide exercise ke no jauri to somde tu exercise sing kun thram jauri to sira to question 32 ni lei je siloi hole di yaroi ar ko nang adum si nasana try to jaba yai ade question number 27 ga ja mani 27 ja khoina ngarang ap de hot khip do question number 27 question number 27 je 27 AP da hot kham ko ngarang khoi taw ya da na last ta gi do noi myam na sam toraga find the value of n ni value putho ba so that si ga ngang tu a to power n plus 1 b to power n plus 1 by a to power n plus b to power n ja maybe the geometric mean of a and b ya ngarang to gi do ngarang da na si geometric mean ha ba mu ta arithmetic mean na arithmetic mean na ha ba do ya re ko adun arithmetic mean gi formula pa lo hot khib do achira di geometric mean gi formula root over a into b to pa lo hot tu ni sara na यारे को एना जे गंदाई को अदु से क्वेश्चन मैम लई करे अदु नो होमवर्क क्वेश्चन अम तक पीगे को नि चना याव दि तोरंगनी होमवर्क क्वेश्चन अम तक पीगे सी क्वेश्चन ngasi की क्वेश्चन अहुम सुरमनी होमवर्क अराइबा गातनी ना साइ पीगे मैम दुदि अदो ई क्वेश्चन अम तक पीगे सी क्वेश्चन जे होना रो नंबर यंग सी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सी यंग जी को क्वेश्चन नंबर question number 22 je ho kitang di lutak do bani asi ju homework ro question mari ni ko no homework pi gi do ado lo yeng na ro question number 22 ju ho lo ai di check tok thok se ba ai di nang ju check tok do ba ai ju loi hot train no question jai loi hot panga moi ba ta sing ai loi hot panga moi ta sing ai jine kai no ka noi course se ka tha ni ju lo san do ni ta sing ai loi hot panga moi aduna
ꯅꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤꯗꯪ ꯍꯣꯠꯀꯦꯁꯦ ꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 20 ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯣꯠꯀꯦ 29ꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯠꯁꯤꯁꯦ 29ꯁꯦ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 29 मान लीजिए लेट ए सॉरी इफ ए का जी का जे आर एरोमेट्रिक मीन का जियोमेट्रिक मीन का ऑफ टू पॉजिटिव नंबर मसिंग अनि की जियोमेट्रिक मीन के एरोमेट्रिक मीन का नेबा अदु तारी प्रूफ दैट नंबर्स आर मसिंग अनि दो कना कना नो बुथुआ बने मसिंग अनि दो सीजने प्रमाण तौसने सीजने मसिंग अनि दो पीगने अदुना मसिंग अनि दो कना न खंगदे लेट ए एंड बी बी दा ए का बी का दुना मसिंग नि लॉर्ज यार को एंड द बी दा अस and the be the numbers अखोने पामे नंबर अनि दुने लॉर्ज माना इसे a ने कइनो ने arithmetic mean ने अदु तारे a क्या तारे a plus b by 2 तारे अदुगा g ने कइ दोने बा geometric mean ने root over a b तारे सिन पिरामिड अदु मसिंग अनि a गा b गा दो पुथुआ बने a गा b गा दो कना तारा कने बा a plus b a minus b अदु तारी नंग सिजे होतोक दारदी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तौरगा a plus b equals to twice a तारे अरे को सिज नंग होतोक दारदी a into b स्क्वायर जे समझा कि गांदा g स्क्वायर न तारे सिनि तारे को अदु नंग फॉर्मूला म थिरो हजि फॉर्मूला करी फॉर्मूला a plus b जु यावबा a into b जु यावबा फॉर्मूला म थिरो ने नंग करी फॉर्मूला हाइने कांदा नंग सी फॉर्मूला जे हारनेबा यूजिंग सी फॉर्मूला जे a square plus b square formula से क्या था a square plus b square की formula से a plus b whole square minus 2ab दाबने आइडी a plus b whole square दगी नंगना 2ab खाइदो की दारदी आइडी a plus b whole square दगी a plus b whole square दगी क्या दाबा से a square plus b square plus twice ab नी दना अदु दगी 2ab खाइदो क्या दर सिनि कक्थना गदुने अदु गदुम a square plus b square ताहुद्रो ताहुई को अदु आइने तौरैजे सि तौरैजे कइगिनो हाय कांदा असिगी नंगोंदा पिरामिजा अखोइना हौजि फांगिबा कंडीशन जे अनि नि a plus b की वैल्यू गा तो आइन हाइलाइट तौइजे a plus b की वैल्यू गा अदगी a into b की वैल्यू गा ने नंगोंदा पिरामिड जे यारे को अदुना असि सिनर को याबा थिरैने बाइजे अंदारे को 2ab सि सिनर को याबा थिरैने a plus b के a सिनर जे तो अदु इता a square plus b square जे क्या तारबा सा a square plus b square जे a plus b की मोते नंग twice a whole square थंबे यारे the minus twice ab की महत्ता g square थंबे यारे गंदा को सा अदु इतारी सिदी ओके ओके a square plus b square equals to 4a square minus 2g square से ले रखो ओके अदु दिया कई तौबे टू कमन लौबा टू कमन लौ a square minus b square अदुदि कई तौबे यार अदुदि अदुदि सिरैदि अइना कई तौ यार क्या कांदा से twice a b twice a लगे को twice a whole square लगे अदुगा सिंग g square समा लगेरा 2ab हमने 2g square लगेरा root over याव तो ने root over याव बजे में यार है अदुगा a थोड़ा a थोड़ा सी ने को नंग प्रमाण तौ दे सोम दे तारे तो ने a का b का वैल्यू जे अदो होइना a plus b a plus b सही दी कई दौ बया 2 कम लौबा मा 2 कम लौबा मा को अदुगा मखा जथाबा a square plus b square a square plus b square जे ऐना मखा ता होता या थारे a square plus
b square kay mananya kanda si maka ho tar oh kay no mai formula si pan mai muta ko si formula si pan mai muta swaina palam badi sini ko na soiga dumni we have to make mistakes so a square plus b square ki plus hai mai muta ina minus hai ma kai ga isina minus hai tari nang sira plus thambira ne chumbra a square minus b square minus hai ba de yakti plus hai dumne minus the d atopam chakra plus hai ka dumne ado itar de plus hai ra twice a square twice a square je twice a square je kai tawbe twice a square je twice a square je twice a square je se kamaina hot ke yenge ko se a minus b whole square 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 is a minus b whole square formula to pam palak ko ai formula ja si formula je yaramdre formula to pam pan ga do boile me yar ko do se ka kasu kaino to bonate si gi formula je pan bai muta aina si formula je pan do khalu bane ko si formula je palamdre si formula je pala hot pa yaramdre kai formula pala kya kan mo se pala je a minus b a minus b whole square equals to a plus b whole square minus 4ab si formula ju semba ya tra si formula ju me ba kai na ju me ja a minus b whole square is the a square plus b square minus twice ab ha bangang du ne ar ko song is the a plus b whole square the a square plus b square plus twice ab ne ba adu da minus 4ab har ko ni to si ni je nang na hot kan da minus ke no dum da du ram ne yare ko si formula ju mi ko adu na si formula ju pan ba yai ado aina hoji palai formula do gano dore ado nang si hai exam du jing du ni ko karma formula pan ge do si hot pa matam da a plus b whole square minus 4ab have si formula je palak ta di hapo a minus b so me si formula je palai ta ra ne a plus b ki value di twice a whole square have ne ado minus 4a ki mahuta a b ki mahuta g square ado itar si kya tar ba a minus b whole square ado itar si kya tar ba 4a square minus 4g square tare ado itar di si nang kaino in set kro root win set kya a minus b square je root win set kitar di root over haraga a square a 4 do kam law ya ko 4 into a square minus g square tham gya re 4 kam law re ko ado itar di si di a minus b haro ado ko si di 4 je nang tholo ya re si 2 na tholo yar ko adi root ki manung da 4 yaw ji 2 na tholo ya re na adu ko a square minus b square ka tang ha re g square ka tang ha re yar ko adu itar di nang gi awji ki a gi value di nang khangi sigi selection ro sigi equation den de yong ko sigi equation ja so a plus b equals to ke ha gi ba a plus b equals to root over twice a bani
ꯑꯗꯨ ꯏꯇꯥꯔꯤ ꯅꯪ b ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ b ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ twice a minus a ꯇꯥꯔꯦ b ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ b ꯁꯦ a ꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯏꯇꯥꯔꯤ ꯁꯤꯗꯤ a plus b ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯞꯄꯣ a minus ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ b ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯪ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ twice a minus a equals to 2 root over ado si a square minus g square di a square minus b square formula palaga a minus g a plus g tham yar ado si kya tar ba si de nang na si je si di a minus kya tar ba sa twice a minus minus plus a equals to 2 root over a minus g a plus g yar ko aduga dorobasa sidi a plus a di twice a tare aduga sigi minus twice a sigi capital minus twice a na som thangi tare plus twice a yare ko adu root ki mamang dai sorry plus minus root ki mamang dai plus minus adu ma ko domne se root ki mamang dai plus minus hapsi ko plus minus laira asi plus minus 2 root over a minus g a plus g yare ko adu sigi 2 jina nang a khatang putok ko ba mane si small a ni he a plus a is small a adu sigi a je khatang putok ba mane 2 ni yen thokra ne som 2 ni yen kan da som gi 2 je ka khrani sigi 2 ju ka khrani adu a plus minus 2 root over a minus g a plus g sidara ne yandare ko sidare ko adu sidare nang na putok ba mi je kai no nang gi mana putok ai je kai no find to prove that the numbers have nang masing do si tare have ne ba adu masing do nang a ga b ga logi na tro a ga b ga logi na tra aduna a do si tare ba nang samana hola b ju tan ngam ne ba si je yar go samana hola ga nang karam da gi step se karam do kadai di sense or kana ka na sira na sai nang na b gi mahutta twice a minus a na logi do adu a gi mahutta oina hapsulak ba si mathak ki to si a gi mahutta oina adi nang siragi jo mu sadorok pa yai dana a equals to twice a minus b na sadorok pa yai na asi wina hapsulak pa uji equation do adu mai tor hola ne adu mai tor hola ne gyan loi mangna rabu ka mai tor gyan ta ro ne ai na si exercise loisan gi na namna ne ngasi loisan do je alo previous year ma'am ne nar khani ko du ka karam question hangyang de jona sang khangjar ne adu gyan mang bron ta na ro ne am tang wol lo chala ja gyan mang na bro mang de ko business gyan mang bro adagi keno sobo gyan mang bro ai tai loi haisinner khang de da no India da ju am hangam da question am ne ji ko question ke no je question number 30 hang India da ju dum hangi ko si question ba question number 30 jeng je mane the number of yam is ko ikui da question ni minute manga pha ga da question ate the number of bacteria in a certain culture hai ba bacteria culture do ni ko doubles every hour hai ba bacteria ja pung gudingi every hour doubles the way ai di bacteria ja kul lairam me khala ba double do kholak ta di mathangi pung am le ka na kya da 40 sur ka ne ba yare ko mathang pung am le ka na kya da ko ne 40 le ma na 80 wer ka ne ba double chat pa bacteria se adu ta nang gp ta ni double chat pa ta di mathang tu na puri na ri ha ne bacteria da pung gudingi masa je double pop ko ne adu na double chat pa ni na ka dor ba tu na loi puri na ri ha ne mathang yare ko if man is there we are 30 bacteria present in the culture originally aham the 30 bacteria ko ne a gi value 30 ta ne first time the 30 ta ne adagi r gi value dikya ta ni 2 ta ni ko double lairam ne mathang tu na puina ko ne common ratio to 2 ta ne gyandare ko r gi value 2 ta ri maram de khangi ko adu mana hai je ka dorba nangi gp du di kana wai ni gp du di aham 30 laira mathang di kana wai ni
mathang di 30 the double dog tari 60 double hinkal le abdo pung guding gi mathang di 60 gi double di 120 smai sam sakra ne ba 120 gi double mathang sakhane man haija gadorba how many bacteria will be present bacteria ka yaw gone ba how many bacteria will be present in the second hour ani suba pungda pung ani suba the second hour da ani suba pungda kaya hoina so 120 wogram ni ani suba pungda han ma pungda kana to ham the 30 leram me habni after 1 hour in 1 hour haitare in 1 hour pung amada gadorba 60 wogram ni aidi pung amada double hinkal yabdo ani suba pungda di 120 wogram ni aduna ahan bagi answer ja second hour da mana je how many bacteria will be present in the second hour is at the end of the second hour ja 120 word dunia bacteria sam kun yaw ne adu itari second hour haiba matam da nangna 120 da gidra adu itari tam da kya sub da tam je first time second time sine a1 ni a2 ni sine a3 ahum sub tam ne yare ko pung da di ani sub pung oi dunia ba kai noi kan ahan ba pung kaimta leitrikanda pung je sat kaimta satinga da ma bacteria kun thale mane ado ahan ba pung ma sat pamatam da ma je bacteria double way ne 60 ani suba pung da 120 ha yemne adu itari ado nangna geometric progression di yung tari first time na a1 na 30 ni second time na 60 ni third time na a3 ni adu itari pung da ani suba hairak pani ado tam da du a2 hairoi ba tam da di a3 har kane nium je khangena aduna nangna hairo number of bacteria in the second hour ani su phungda leba number of bacteria masing de kari ga samana ne ba a3 ga samana ne a3 bu thok dum ne ama henkala dum bu thok dum ne aduna second hour da na pung tara su ba pung da hai tar di nang 11 har kan a11 har kan ne ba yan da right bo ai nau jai ama dum hel le ba nang pattern ne u kan da second hour da nang bu thok ji a3 gi value ne ba adu third hour da gani a40 value puthokani adagi pung tranga lega haita di nang e da di tam da kya so puthok to bai tam tratuk so puthok to ne to aduna second hour hai kan da a3 puthoi je a2 har te a3 are adu itadi sidi a3 gi value hairo nang an gi value formula khangare a plus sorry an to the a r to the power n minus 1 ar ko nang formula do adu itadi ga tar bai a3d a later r to the power n minus 1 3 minus 1 a की value दी क्या तार बा a की value दी ना उस द first 30 दागरा में तो a की value 30 into क्या तार बा r की value दी 2 दागरा में to the power 2 नारे को to the power to the 4 into 30 दी 120 अदुन ने आंसर 120 तारे तो दी माना क्वेश्चन नंबर जो होंगे and the fourth hour मरी शुभ पुंगदा है मरी शुभ पुंगदा सु इलाइ नंग a5 बुथोनी मरी शुभ पुंगदा दी अम्मा हेंकला दम बुथो हाबो हाइनि को से सि बुथोको a2 a3 बुथोकी दुमानी a5 बुथो हाबने यारे को अदु मथंग n hour हाबो n hour दे यंग अखोइ तौगिबदो अनि शुभ पुंगदा दी a3 बुथोको दमनी मंगा शुभ पुंगदा दी सॉरी मरी शुभ पुंगदा दी a5 बुथोको दमनी अदु माना n hour हाबने n शुभ पुंगदा दी क्या ता दुबा नंग कई बुथोकनी an plus 1 बुथोकनी बा अम्मा मदुम हेंकला बुथोकिबदो अदुना लास्ट की आंसर क्या ताने है कान a दी an plus 1 यदि क्या तारनी a तारनी r to the power 2 formula दो an लेबा मतम दा a r to the power n minus 1 है किमने असुदी an plus 1 है मना a r to the power n plus 1 minus 1 लानी अदुना आंसर क्या तारे an plus 1 की वैल्यू से a की वैल्यू दी उसकी नंग 30 तागरे into r की वैल्यू दी क्या तार बा r की वैल्यू 2 तागरे 2 to the power n अदम तमनी आइदी सी लोयर 3 into 2 to the power n tar answer is then holding I later why n की value बिथोम दम न कोई holding I later ये 5 की दे नंग होसरो को इन इंट्रोगेशन मार्क थम जन होसरो सी लाई लाई हौजी की दुमाइना अदो सी an plus 1 की दिस माइ होला ओइ सोनो लई थुंगी दन वाइना होरि मा थोमरम द नाइट सिना आहान बो क्वेश्चन गिनी सिना अनि सुबो क्वेश्चन गिन नंग होलो अहम सुबो क्वेश्चन गिन से लेर sis I'm so question in sis I go sis okay I hope it makes some sense to you yan kan ta bron khale kisang ni tu ra ado si question khara wali ko question khara wali ko hayeng nui kan to nui try to no
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯄꯨꯈꯠꯂꯣ ꯅꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯇꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯄꯨꯈꯠꯅꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ see you in the next video